54 KP bisi jaluk momoya buka buka tebuk kita gongga buka henjago और जगह खाना satu linai tei और जो तांग पैसा पे का dari itu GS और जगह कबांग pertama bagai और जगह train angka tei orang ni operasi sakral begitu kena jora oh kok nggak pusat kelihatan kan kok saling ya orang ini saya kok saling kan Lamsago. Ini cuman lo tomo, tapi cuman lo kipik isi, jalan mau moyal teh, belum mah kita kok nggak pusat. Jemaat yang ada begitu zat, desa kupur kami mana? Uila je, mana? Apa kok cuman lo tomo ada? Mana tomo? Uila, keraini siapa? Ek tomo prota, aku tuh cuma tomo pula ek tomo pro. Amai, ini yalma moyal, kadang mana, unohasi. Apro pula pakai neraka, borong kena kiri betai kadalah, Wisnu Bokto Jomang yang mai, Pavitro Muni Jomatiya. Borok na puli na sakang sini o yalma moyal borok pasai ni net diri tena yalma moyal khada kram ke tabok ke baro kusung tabok boleh ke tabok 55 tomo takla ke bisa kupul borok palai jak tongata dia dah habis kok bisi on kana 1379 Triprapto. Masa bisi tega? Oh, daglah untuk mana ya? 30 bosor kan? Borok cuy menta. Borok cuy mana? Tabok ke sabo. Tabok botol mana je borok kena Timon Jomatiya. Itu mana Jomatiya? Tabok rojan. Borok moyal pasai kan. Ini pas Desember na. Pas Desember. Angsa terok sobana, aku menkorok bisi sawo, sini o yalma moyalo, Jomatiya tadi dia tang rokno, sembusuk daratai tangka, ebang moyal angka ini bangai, busuk sabuk tangka, buat rokno, baik, joko bautri rokno rindu, ini sebaik syukrogoi, joko tak lain nih. Karena ke puja songge songge kena poyo ke puja, gongga puja. Mana tu itu pavitro ya deba. Ya bonus ama hijabe do, cene kusu kebek no sunai. Ini tu, abo mana wo songge songge cene surat melon ne pasapagi, bangano betul puja lainnya kena poyo. Ini abo sunai ini. Sebelum nopot hai kaya utan. Tarik tu fer over na jai ke ago kalu na hai ka hai kirau le mai semaro me chai to posa haru na hai tongo jene yalma moyal ke 17 khan suku tongo 17 khan suku tongo ke 1193 family tongo ke borok songkang je 4864 4864
population tongo chini o yalma mayala 297 jona chakri khlainai tongo unemployed mane chakri khlaiya 183 jon tongo ta amai ke class 1 to 5 o tongo 156 jon 6 to 8 9 10 o 83 11 to 12 36 BA 21 BCom MCom amai ke tabok taklai ni ota record ono tabok protita moyal ni tabok report khlai bai nai pore tongo 7 jona angke diploma o ekjona doctor khoroksa engineer khorokpuri amai ke total 423 jona 423 jona bekar tongo ta aste 158 jon hongke pore tongnai tabok 6 to higher education jona chini moyala 1193 family o aste 158 jona serem tongbai ta ini to Faiman jane rok और जगह फाइमान जाने रok ini hari saman ya na और student rok student फाइमान pangano bersama di Cina malai mung pandak merana kamu tapi bagus malai mung ke sini ke Zomatia angke 300 joto ni kusur ke apa Zomatia hoda boni tolawo tongo moyal boni tolawo lugu ke protita lugu বছর ওয়াইসে একদম কেয়ার পূজানি মাধ্যমে আলোচনা করবে এবং মোটাইনো প্রার্থনা যাতে যত হাকরম খেমা তঙ্গ হয় যে ময়াল গুরু না 18 ময়াল তঙ্গ জমা দিয়াও প্রতি বছর আমাকে সালসা মিটিং খালাयो প্রতিটা ময়াল আমাকে जों খালাইমা হাইকে না 18 খান ময়াল বছর ওয়াইসে সম্মেলন খালাयो মানে বর্তমানে খালাই ओमफ्राय जों Zomatia besok agak ujung kalau kapora jadi kristi संस्कृति ना besok जों अब खालाई mau tanggai na sama emang teman saya di tanggai kotor kan tuh membeli layu itu alusona खालाई layu ta ani bangin ni omai kita bosoro wajah kita mau ya lo bosoro wajah annual conference खालाई pura ke paita ko abo terus kamu online 334 GB taklai tuluk mawong nai tak Desember 7 8 9 hal karogo annual conference ngai Zomatia pada ini yang kelompok sih asune ro orang ke kelompok kami ni orang saudari itu kontrokan nobody kunui lukun ni pali ya saudari datang dorasoi 15 জন apalanga saudari datang itu moel pasai serta tongo akura tongo ayang bapa ko mission vice president tongo Zomatia organization secretary tongo ay oro moel ni korma kota darat tongai yar pangro tongo yar pang bapa ko ya biak ni yang latak siapa joto moyal ni jogiti podi rok tambay uta ini sini ali bumungke Suborno Mohon Zomatia hotani spokesperson